Igisirikare cy'u Rwanda RDF ni kimwe mu bisirikare by'ibinyamwuga ku mugabane wa Afurika, kikaba gifatwa nka bimwe mu bisirikare bikomeye cyane kuri uyu mugabane wa Afurika. Bitewe n'ibihugu bitandukanye, igisirikare cy'u Rwanda cyagiye kijyamo mu rwego rwo kugarura amahoro ndetse n'ituze muri ibyo bihugu, kandi abaturage babyo bakagira ituze, bakongera bakanagira amahoro. Bituma benshi bagifata nka kimwe mu bisirikare by'ibinyamwuga kandi bikora neza ku rwego rwo hejuru kuri uyu mugabane wa Afurika. Kuri ubu ngubu rero inkuru zikomeje gucicikana ku mbuga za interineti zitandukanye, ku bitangazamakuru byinshi bitandukanye. Izi ni inkuru zivuga ko igisirikare cy'u Rwanda RDF gishobora kuba igisirikare cya mbere ku mugabane wa Afurika cyaba kigiye kugira ibirindiro bya gisirikare mu kindi gihugu. Izi nkuru zikomeje gucicikana mu bihugu bitandukanye ndetse no ku bitangazamakuru bitandukanye, bivuga ko igisirikare cy'u Rwanda cyaba kigiye kugira ibirindiro bya gisirikare mu kindi gihugu. Iki gihugu kiri kuvugwa ni igihugu cya Mozambique. Ingabo z'u Rwanda biravugwa ko zishobora kugira ibirindiro bya gisirikare mu gihugu cya Mozambique, kikaba kibaye igihugu cya mbere ku mugabane wa Afurika cyaba kigize ibirindiro bya gisirikare mu kindi gihugu. Igihugu cya Mozambique ni kimwe mu bihugu bikunda gukorana n'u Rwanda cyane ko ingabo z'u Rwanda zafashije iki gihugu cya Mozambique kugarura ituze n'amahoro muri iki gihugu. Ituze n'amahoro ryari ryarabuze mu gihugu cya Mozambique, cyane mu ntara ya Cabo Delgado. Iyi ni imwe mu ntara nini cyane muri iki gihugu cya Mozambique, kubera ko iyi ntara ya Cabo Delgado ikubye u Rwanda inshuro 3. U Rwanda rukigera muri iyi ntara ya Cabo Delgado rwafashije iki gihugu cya Mozambique kongera kwisubiza iyi ntara, ndetse ingabo za Mozambique zongera kugarura ibirindiro muri iyi ntara ya Cabo Delgado. Inkuru rero zikomeje kuvuga ko u Rwanda rushobora kubaka ibirindiro bya gisirikare muri iyi ntara ya Cabo Delgado mu rwego rwo gufasha igihugu cya Mozambique gukomeza kubaka inzego zacyo za gisirikare, inzego z'umutekano, ndetse no gukomeza gufasha iki gihugu cya Mozambique gukomeza guhangana n'imitwe yitwaje intwaro, ndetse no gukomeza guhangana n'ibyihebe byagiye bisigara n'aho byahungiye. Ni muri urwo rwego rero igisirikare cy'u Rwanda, inkuru zikomeje kuvuga ko u Rwanda rwaba rugiye kubaka ibirindiro bya gisirikare mu rwego rwo gukomeza gufasha igihugu cya Mozambique mu gukomeza kubaka ubushobozi ndetse no gukomeza kubaka inzego za gisirikare zikomeye muri icyo gihugu cya Mozambique. U Rwanda nyuma yo gukomeza gufasha iki gihugu cya Mozambique kwigarurira iyi ntara ya Cabo Delgado, u Rwanda rwasinyanye amasezerano y'imikoranire n'iki gihugu cya Mozambique, cyane amasezerano yiganjemo ayo gufasha iki gihugu cya Mozambique mu nzego z'umutekano. Inkuru rero zishobora kuba zivuga ko u Rwanda rwaba rugiye kubaka ibirindiro muri iyi ntara. Izi nkuru zibaye impamo, bikaba ari ukuri ko u Rwanda rwaba rugiye kubaka ibirindiro bya gisirikare muri iyi ntara ya Cabo Delgado, u Rwanda rwaba rubaye igihugu cya mbere ku mugabane wa Afurika rwaba rugize intara cyangwa se rwaba rugize ibirindiro bya gisirikare mu kindi gihugu cy'amahanga, bigatuma benshi bakomeza kuvuga ko igisirikare cy'u Rwanda RDF ari ikinyamwuga ku rwego rwo hejuru. Gusa nanone nta gihugu na kimwe cyari cyemeza izi nkuru, yaba u Rwanda cyangwa se Mozambique. Gusa bibaye byaba ari ibintu byiza cyane ibihugu byombi byagiriramo inyungu zitandukanye, cyane mu gukomeza kubaka inzego zabyo mu mutekano w'ibi bihugu byombi. Rero nguko, nimba wakunze iyi video ukanda like, ntibagirwe gukanda subscribe ndetse no gufungura inzogera kugira ngo ibiganiro byacu bijye bikugeraho umunsi ku munsi. Aha ni kuri Nishimwe Update News wageze, nawe usharinga iki kiganiro ku bandi bantu benshi, ndetse ntibagirwe gukanda like nimba wakunze iyi video.